tak betul. Wahai adik lun di suak kunto, indahlah goina bagi halun ja bagi di kampung. Rumah adik lun kutupat ana lam hati dan balik pantun kan ke adik lun balik haba memang lagi na abalun sambung ana adik lun jak karang haba berfikir hidup di langit lambung rupa jidek lun asap angin bah halilun tanya pak urang gampang sebab adik lun kalun percaya.